Good day, viewers. Welcome to another episode of Eswatini Arts Voices. This is a podcast powered by Eswatini National Arts and Culture. Le podcast lena ke ikhulumisa tona phela tindzaba tethu taka arts naka culture khona Eswatini. Umgomo ke wathi ngikhathi utawukhumbula ukuthi implementa i-National Arts and Culture Policy lesho ukuthi funeka arts and culture a create enable environment for the arts to thrive. Namuhla ke ngiyo-host Mxolisi Dlamini ngiphethe yena umphathi lomkhulu ema-events kangwane banele Dlamini loqhamuka khona Eswatini Events Promoters and Managers Association le abbreviator ithi EEMPA. Laba ke shothi ngibo leba regulator wona ema-events ethu khona Eswatini. Futhi nje namhloda ufunza kabantu ukuthi kufikwa la khona sekubathi belungu kuma loggerheads kusuke sekwendekeni utawuchaza kumlangeni namhla mlangeni siyavusela unjani namhla siyavusela bhodwa wami siyavusela lonke level amaswati lamahle siyajabula ukuthi invite lana sitokucondzisa kahle ngalo vamse kwendeka kuma events bantu babona ama events ngathi iphathi leqhamuka egcineni kanti kunengi lolana emuva lomgomo lokho usuhambe kiwo kuze utoba umcimbi atoba kahle. Yeah, lokungichazako mani boss ngalama events enu nangalomsebenzi wenu ngokuthi wona lama events ethu nema festivals laveni they play a big role in the economy. Mhlawumbe nje singacala ngekuthi nje usichazele ukuthi yini kahle hle umsebenzi wale organization lesibitwa ukuthi Eswatini Events Managers and Promoters Association. Ngiyabonga. Shothi umgomo wethu lesi mandate kuwe ku-regulator onke ama-events la kangwane. 1. Kanjani mngozi? Kukwaba nema-events promoters la qhamuka kuthiwa ama-briefcase organizers. Yes. Afike ngale atothatha imali kangwane ahambe singabenefit sive semaswati. Bese ke ngokwesi2 sifuna kwadi ukuthi lona uregistered iplan yakhe iconcept yale event. Yes. Sitokhona kumsida naloko mgadi. 3 ukuthi lela kuphethe kungiko mbamba yini. Yeah. Because we time sizama kubalekela naba abantu labathi kutazola kanza kwamshayeli. Babe. Kanza kwamshayeli tawubese sekubanga ukuthi emaphoyisa anyala vala umsebenzi emaphoyisa akusiko kuvala ama events ethu ku controller sigameko. Yes. So thina sesifuneta amaphoyisa umsebenzi longetulu longathingeka kanti ngabe siyaziqonisa sigameko ukuthi siyamshayela ezola nayi contract yakhe nayi imali ibhadele uyeda vele ezola mangeke sesingakhona kumsida lokho. Ningi letigoma phinze wegcina umsebenzi ufuna i-task yethu ukuthi siletha economy breaker. Yes. Shothi ngamanye amagama siletha umnotho kangwane. Mawungabuka lamanye ama-events nje bushfire amakayite la kangwane uyakutshela ukuthi fanele I am bringing 123 million worth to the country. Yeah. Shothi lapho nabayita batawuspenda. Yeah. Afike na farmers market athi mina ndawuletha 20 million abantu bataspenda. Wena ungayibona ngathi ayikho that nombolo. Ngifike na Swaziland athi hayi mina ngiletha 30 million. But mase kukujustify sengicela kana lencane. Mase uthi uya expect ukuthi amabike ataba ngo 10,000 sakonke. 10,000 weekend minimum from that spend 3,000. 3,000 utawukhama kangani kwekulala kudla petrol konke and nemali encane that's the minimum you can do because mawuthi kulala shothi makakushiphile that's 1,000 2 nights ushato kudla ethe petrol kwenda so that's the economy kwenda mawubuka bushfire khanzi letha 20,000 20,000 to spend 3,000 so siya ku 120 noba 130 million. So indlela yokuletha economy la kangwane ukuthi bonke abantu basitakala bonke abantu babe semabhizinisi bonke abantu basitakala so thina sifuna ukuthi kwendeka sifuna ukuthi maswade akade ukuthi kunemicimbi lotako so hloliwe so hamba kahle konke kude imvelo ebhlungu nje ukuthi uhleli akasafiki ngene emgazili sengikwada Aish. kanti nyala ama festival nama events ama festival sesiguide lokho kwanyalo. Khulumisa nje yona lenzaba ukuthi phela basitshele abantu ukuthi hey kuyeda nayi artist naye bese ayisafiki. Sibonile ke ukuthi kulamanye emave bantu bebakwada such that bashise nale tipika nale stage kube ngumonakalo lomkhulumbamba kwexwayisa nje lawo eMaswati labe sayaja kukhangisa event phela ngaloyo mhlabeleli wekhamba angakhulumi naye athembise abantu ukuthi asithengene emathiketi uyeta abanibani angabe yini nje longaxwayisa kiwo kuma events organizers. Siqwele esikhulu lama events organizers ngicela ningakwendi lokho noba phela lapho ngeSwati ungifraudulent uyakanga usigangi because angeke uthembise info longakayiplan ongakayendi
nalokuphinze kwegcina ukuthi unelo umhlabelelo angane because nase ngempitile mina ngimpedele kahle ndawo ngeke niyite nithi lona akazange etaqaleni kanti imigomo nemlandzelo walomhambo awukawethi nalokuthi masathi namahle singabojaka sithi lo allegate le artist la kangwane because le alisiphathi kabi asifundze imlandzelo imigomo wathi ukuthi leni kuyenteka labanye ukuthi bambhadale half le artist bangagcezi kumbhadala athi artist imali yami angasethi kanti vele bayasenda konke lokumaphepha kwekukhulumisana athiwa i-contract ukuthi ile artist labhadalwa 7 days before it full payment ngifuna kutolala lethi indzaweni kaso ngicela okuyaka utshela ama-guidelines but sina singabe siyamjudge according ukuthi wonke umuntu uma sekakhulile atsebenta unemgomo wakhe wokusebenza singathi noba yasidela nofuna la cha nguwe lo sukela umfo khamba wathagethela kangwane nawe salulandzela phela imigomo yakhe utokhona kujabulisa sive sakho njengoba uyentile research yakho wathi lona utakulethela abantu nawe uchubeka konke naye umjabulise nebantu batojabula umhlabelelo wazajabula uyachubeka lesikhathi omnikete ngaso sinye isikhathi noba phela bese so uyajabula uthi lona ngibhadale kahle nama sengijabulisa abantu bakhe mase siya ngasekuphetheni kwenyanga yamabasa ngosi sinibonile inamba na Arts and Culture launcher events calendar mhlawumbe nje since le launch yenu ngosi kusebenzisana kubenjani ikakhulu laven nalabanye bo events organizers as association phinze nje ungabuki kusebenzisana kuphela phinze usitshele lapho kube nema challenges khona ukuthi angabe no overcome kanjani ngosi asabangani events calendar bokudzingeka sende katheni noba lama events bese kashayisana ngilona oya ukuthi unemandla langakanani kanti le market la kangwane akumuke akusiko kahle ukuthi useningamaka noba ithuni yaqala noma events senifuna kubeka langa linye ni confuse le market phecelele ngesingisi it's market of a crowd because labanye ngeke bayede at all because abathi sibadwa ngala nobantu ngala nalokuthi events calendar mangos isita kulama artists nabo DJ angichaze ukuthi bayakwadi kufuna umsebenzi bangahlali because mase kafunile athi ukuthi kuna show yaSpur kuna Bushfire June kuna Momo Experience July utawukhona lokucela umsebenzi ngesikhathi angaceli sekuvela ipost because lokho angeke usitakala i-events organizer khokha ipost seyicethile seyitawukhokha lama artists one by one nje ontathi akacethi na ithiwa strip of marketing utawukhokha noku-activator konke naloko silabanye ama-events organizer kuyasida lokuthi sibambisane nawo thina siyakhulumisana lamaningi asho ukuthi dlamini ngiyamhosta ngamachi but ngizawuthenga nak angathi lo munyathi hayi mina ngihosta ngam-April akukhona esinye simo lo sibukako khanze ukuthi sogoso ushift event yakho noba kuneminye imicimbi lomkhulu omnye lokhona wakangwane funa bese soyacela nawe guidance lapho utokhona but nalama implication lapho abamadiba but vele kuthi nenge lesidibane nako bonke sangifuna iqambe manga lokulikhunyana lokunye sizakukhulumisa la kangwane sifundise kahle sinokuhloniphana lokhona nalokuvana kusho ukuthi bonke silana iyala asathi senenjani kusita lapho ke but ukuyaphumelela kuhamba kahle seniyabona nje lama events ekahamba alanzelana kamnanzi nyalo losi nje bonke abantu bafuna ukhosta ngamashisa langa kanti mali makhada kuthi lobangisakho bese awusathi yes siyayisibone ke esikhathini ukuthi sesitayiphetha nje ngosi siyayisibone nje esikhathini ukuthi le market yenu la kuma events beyivamile ukuthi bemnengana la kumanzini imbabane corridor angabe nje njengoba sicetha ukukhulumisana nayo nenzaba ukuthi ni launchile recently yini leni kuhlosile ngosi ukuthi labo ama events organizers lebaleke kuma outskirts lawo kuphela ema regions olubombo boshiselweni ngosi ngabe khona endeni bahlelele ngako ukuthi babuye nisebenzisane nabo noma ke banganithola kanjani nini nabafisile kufunza association ngokuthi nabo nabente ama events abo yini lekufuneka tigaba lekufuneka bathambe siyabonga mama lama events organizers alema qoqwasini siya partnerisha nyalo partnerisha na yenye yaselibonjeni lelibombo fest si partnerisha nabo nabasenda event yabo kukhanza ukuthi abantu baselibonjeni bafuna ukutaka amanzini bayojayiva but senyela sesifuna shintsha le concept ukuthi akutela bo DJ bakamanzini nasembabani seyile libonjeni so that nalabantu bangala
batolibona ndzawo letinhle because sometimes makunemicimbi siyaya le steak sitawugcina sibhuka e-steak hotel phecelezi nale tindzawo tekulala sisosupporta lapho and imvele bashaya kubona futhi kunokuthi when event utawuyekela next year uyena other year kanti kamnama events it's ngathi ube constant utowatu abantu bathi uthi yathi naqala ngaya le kwaba mnanzi so sa partnership lapho masicetha la engalasteki siya letule speak siyokhuluma nalo bevam sokhosta kona emnation because nayo member lethu partnership asiside sipush siyafuna lokubooster lama lendase emakhaya because lendase emakhaya imvelo emnanzi ngakho labantu emakhaya ama hosta khona ngibo labakuphusha ngomarketing bayajabula ukuthi lethe umsebenzi lengekibo kanti ngala nasebajwayele vele bane option but ke kulo process endakona nasenhlangano khona evening letako satohlala sibone sesingasethana nabo kwathi sikuloko sizazama lokuningi ukuthi khona nalokuthi abantu abafisile bangasilandzela la page ethu bangalandzela nala khaya ka culture nokushedinombolo basendele ukuthi singaba setangana siyafuna kusitha and si willing ukusitha because the mandate kodwa ama events are successful angwane kuze abantu batokhona ukuthenga ama pre-sale tickets akevakala mlangeni ngevakala sesisonga nje mlangeni ngifuna ungiside kunaku kwegcina sengithi ngifuna kwenda events mina kumcoka ngani ukuthi ngenge kuwe as an advice to eMaswati la lafuna ukwenda ama events yabona kwanyalo our main concentration ngilama festival la outside la makhulu kustowa guide because sihlane namaphoyisa anything zaba awukhona awusahost ude incwadi kathi culture ude nganalo ukuthi sitawukhona nathi kokusida makuhamba kabi phecelezi bawufuna ihelp in running noba kunendinga kuyacabanga sometimes uthi mawusebena nomnakethu uthi ugathe 500 rand kude 1.5 sebaningana so now yonke into yakho sestretchekile but ngiyo lokusida siyakusida sikhona lapha influence tabe siyenda nyalo sifuna ku trainer kwesithu seke sa trainer ama events organizers sicala which was 3 years back best partnership lemgogweni emaphoyisa fire services ka health fona bato wathi nanyalo we doing the same nyalo nje i-arts and culture ita sponsorisha 6 events organizers bayofunza nge-safety mass events in South Africa amanga July so that batokhona phinda mababuya abafundisela kangwane bese kuthi partnership namaphoyisa ema guidelines abo lemgogweni nayo ukulon board sizawa train and masicetha kwa trainers funa kwa grader because ingcekithi yethu sifuna ukuthi bona kunebantu labaphila ngawo lo msebenzi kuthi la lamanye ama corporate makena ama events siwa phoqelelele uthi basemsemunye walo bethu lo tokhona kubasitha so that it creates employment nalokuthi bantu masafunza batokhona nalokwenda kahle and sasa leli futhi i-vision yethu yegcina ukuthi siyafisa ukuthi government has recognized sometimes athi ebafana bami asenene na King's birthday in your style but angeke asinikete singakaqala kwena defu kahle that's how the process is kwenda konyalo silapho and mase sinako staba sine documentation ukuthi your safety events running health safety and protocol konke bese khona bese kugcineni mase sitaba entrepreneurship nabana youth council to sit down clearlize get nayo so we want to keep a business person in the process phinze wathi ukuthi nabaphela event akusiyo nomcimbi egcineni kunengi lokwenta nje bangicalile phela nasegcineni ufuna usitakala ubenefit akevakala mlangeni ngicela ngenxa yesikhathi sivalelise kubabukeli bethu emakhaya ngosi amabukeli emakhaya siyabonga sicela onke lapha inspiration kuma events organizers either ugospel noba uhlabela lakho likhona ipage lethu ka social media ungasilandzela ko sheshe ama details khona nala kithi ungafuna ukujoina sitaw send inombolo ya WhatsApp manje WhatsApp ukhona kwakhona nawo sesingakufaka ikhona imbandzelo tayilandzela kuzobe langa kithi because kuningi lokho sukwende epathika siyamukela wonke umuntu asicwayana kuthi wasesteki wakalafumisa wakuphi as long as when the event nesifuna kone event abakule standard sinye kwama event ethu abakule standard sinye lamaphoyisa atasilonipha nalabantu ema events ethu lamaningi la kangwane ama pre-sale tickets akahambi kahle because abantu abathembi
Yeah. but nyalo mase sinalo protocol abantu batawuthemba Yeah. nge-event nini nje le ka-corona thandi la nje status yokusala aphela amathikithi bangakhona ingene bajikisa abantu abaningi because of the protocol and kwangijabulisa sibantu bathatha ngesichaza asibonge masatla mahle siyajabula kuba nathi lana siyabonga ukuthi nisibide futhi siyagciza abantu esibaketa badojoyina for event benhle protocol niyeva babukela uyasho umlangeni uthi le protocol kwamele niyilandzele manende ma events ungayendi events ungayi ka arts and culture wayofuna incwadi lekuvumelako ukuthi wena events ungayendi event ungenci la kubodlamini khona phela ka Eswatini events organizers and managers promoters association lekuyona iMPA kanike ungasonzela na ka arts and culture stokutshela kabantu sikunike nema conduct abo phela abalangene batokhona kukusita noma abong events organizer wakuphi kumcoka lokuthi ulandzele lemithetho lekhona kuze kuthi le event itayiserve le purpose yabo siba ka arts and culture siyabonga kusibukela siyabonga nekuhlala nathi kuze kube ngesikhathi. This is Eswatini Arts Voices podcast powered by Eswatini National Council of Arts and Culture. I am your host Mxolisi Dlamini. Sibonga kakhulu kuba nani. Adios.